Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Abusuafo enkrawe ekọ edema Sam George. Sam George Ghana fo bisi yenka nkyere wo se wunim na wo de wo kwasi asem etwa obi na chip mu a omo bebo wudua. Me kofiamo a I want to say it on sompa. Say me nkoye. Enka castrate me. No, anya castration me say. Me nkoye. Wo be twa me sim card musu no me bodua. Ah! I'm telling you. Unkoye sim registration. Me nkoye hwe. Me nkoye hwe. Yes, na ye bodua. No, you see, what kind Bible am on tiase hwe. Odifu obi koka nyame asem. Oba na nkura bi di ne ho few sa akokora tipa forobra odum okomande ma sisire firu be che he involved Obefre nso Ghana he na abodua. Nti no I think say NDC aban we ene be ya aban a minister bi bewu through eduabo ele Sam George. And there Sam George ye ka Ghana ha politician a onye credible politician a oye useless politician a ye de ne ka asem a enye ye politician a okan ya anu a ye befe politician a ensese ye ma the platform na ogina so wo Ghana ha ba bia ye campaign ye wo Sam George and ye ka politician a only respect politician a chese ye ka sakwa ese o ye din a ye wo Sam George because we need bibi yakopon atua wo ka we need yakopon atua wo ka na yakopon atua wo ka because yakopon no onim adwen a wo dwen yakopon na onim onsesei yakopon na onim unsusui but who nim Sam George nyese yakopon na onim wadwen o yakopon onim wadwen but yakopon be so o kire Ghana fo se otumi enya bibia anu aduru but jimi de wanya no aduru wanya jimi anu aduru nti na Ghana fo esa line ekoto abama NDC 2024 no yakopon kire Ghana fo se ono no ntumi nsa yare jimi yare ono oni time jimefo into 2024 abato no Sam George emena enye wo se yakopon de Ghana she NDC fo nsa God, he doesn't know anything about 2024 elections. Tina when me go asesa. Sam George is yanko new registration. Yes, as register yes. Na Sam George no how dare you so be enemies yanko register sim. What Sam George and you na NPP for was so almost yanko register sim as Sam George also your stubborn academy. Yes, stubborn academy we won't register. Stubborn academy. No, why you so full or modern out on pass? Why a petty? We won't register. We are stubborn academy. What stubborn academy? No, the penny for say, yet the crown is shannon auntie. Also, your stubborn academy in day over the catch and mean, the papa be a mayor or I mean, register. Now, Sam George, same registration. No, first, no, see, you never did dancer. Now, over to me, one person, over to me, I told 5 cents. The edin some money because what cheaper and cheap no of how didn't register ain't no better me the baby but end day auto sim too na say what the bako efre obinda who didn't a beba say me din Barbara piano a beba the next day miss also the new sim efre one different sim efra the same name in a beba that means untim in fact simienu endi bone people are kuntu me fa simienu endi bone and I will cut sim card e MTN for na so one fa wo often say Ghana card ankwa enya de o register sim no e de ama na so beto sim no de ama into Sam George those yes answer registration ben pa na ye kwakoye registration registration ben o de often say is it the passport na ko register and I see the day say your passport na dey kwa register there I don't see any reason why say your sound so eja ya de be e koye registration because Ghana card no mo dey register dada nti Sam George is just your koye dan na one kan ye nti a ye tifie na be registration ye to 5 cedi Sam George bi osu na wutire what's the wo dua when you say aton wine nti ze wo pon ho asema sa registration no twisan because you know time ye kwa koye sa registration no registration in fact yenye it is only me say why your budget awie 5 cedi no budget and we busuafo akwa kodi na wa san so aye peti abegu yen so na ye ka to register nende
ya register no chena wudimi so e be bodua atoso ye na ye ka kire wo and hospitals, schools, acquiring, everything was done by MPP government. But still, they vote against MPP. So you want me to come and tell you, say, we are Jimmy for. Wow, MP say we are Jimmy for, we are Krasini, we are Jimmy for, we are Bopi. Next 4 years, Sanko di line, na Sanko to Mama Sam George in him. If you say what you tell from Mutin no honor, I dream them with Timuna, Abaya or time, and I'm time independent. Mama kwasi ampani we ya ase woma ya tai abedi manim se o meye MP aboy ohu na ase woma funu ase fufufunu ade te so ukoma bi gambe ya be kasem ukonkrofo bi akura ase fufu a ya tai ade te so a ehuhuru hwe se nipa we etim be gina bonten e kasa te nipa anyhow no atena prampram atimi ahwe kwasi ampani we nim se mekodi lai adan ya nipa na one ne ejira no ejira for MPP di munti se oyew se onyew because of say nipa no onimo we akoye man ya last me interview no ha ojira wo MPP di mu onimo pram was very intelligent guy very intelligent guy but unim ye dia se guy no kodira NDC di mu ko to man almost say identity no kodira MPP di munti they vote against him. Wakujira MPP di mu but enam no ka say hospitals ni akwan no na no mampanikufu ana ayi ni na obu pram NDC nya ahwu ba adentia ne nkwara bremu no onya ne ma me bi ni papa bi a wagimi e ka kire ne say MPP for ya kan for party entimen ko don ne party no ana adi ntrimu a enti sa akan sem no ana adi ntrimu dem enti ohu akani bia se ne tamfo enti onimpa se ono ani nua na ojina MP no a ojina for MPP di mu no oye ni nua o a wonim one ne kakasa baako a esan say ni para ko jina MPP di mu tru hu se party MPP no e ya kan for dia but doctor onu wa me a ni be di party no ya kan ni mo nwini se ni padwene na next time o ko toba na se MPP mpo na wonto ma na enipa foforo promise na wo ko no enipa foforo timi kokudle bia o ye NDC di mu se mo jiminti monto ma se enipa foforo na o so ba na o ye NDC di no so we de mo fe se mo de mo be ko so tamu jimi ni mu a na mo se sa na mbedi NDC na chia enye problem munkoso ba monto oba ne ntia Sam George mfa mo be hufro we NDC ni enu mo mbeto asomu a ono medi matem esese mbekoso masa aboa yi a ase wo mafu ase afanze abe furu no abe oju abe na abe bere pa na bo ho sa na ju a o se ye ni furu tie no Sam George abara bo naro no na mo sori ya masa atra na kwase we ya kwatra Twitter no o se di ni mo pampam fu na atam because wo na asa ko to ban man so ma MP senya wo a konte parliament o senya wo a konye minister on wo jimi kwase mpani wo jimi mo wi a mo be sabe ma cheke chese mo nyensuo no na ya na mo be tra bon tese mo nyensuo no ya mo se mo se mo ni no na me na me ye bo ho ma wo ni mo pampam o ya mo se ye na me ye bo ho ma wo siafo a mo de se mo trimu se mo de mo nchenji madwene da mu biro enyensafo na ewo mu no ana wo mu do mu hu se da bi ye pe NDC obakwati a hwekon mfa to oba ukọ Shante region mu hwekon mfa to oba ye tumi to oba ema presidential no ma we ni ato skirt and blouse ema we because who say nipa we wajimi omu nim se ye omu mfa ho so mpa MPP na nipa na wo gina no MPP di no wo gina but the obegina wo NDC di mu no omu nim so obetima adwuma ma they vote presidential for MPP and vote MP no eti obetima to presidential na ma NDC na wo de muslim de madane muwa wo NDC na mbuwa ayo no obetima to ma but MP no you can vote against MP but presidential no obetima to about the ma president na also pen no a wo ye NDC ni no na parliament no what to about the tie me say wo Sam George de say this year de no ni ngo program ho Allah wallahi ye ne mo say utimi beja mo tete say we can say enkwasasem we twa say throw in na for your say party be win power there we are here we are fully prepared you Sam George yeah wo obebo unsem pa amaye obebo unsem nyame ya dum wo obebo ntele kasa asem we amaye hu say de we ye na no
and NDC ni bia be kasem bia kire MPP abe twentwa MPP so a Ghana ni bia wo dwene se nipa dwene ebe dwe hu mienu hu se mo yemtrofo because asema mbae 1 year ni o ensema mo kafa MPP hu nyina no enye no kre there is no single evidence matimia ensema mo kai matimia prove Ghana for not one single evidence everything that you said no matimia prove one single evidence one. Minyaba Arin, God bless you. Minya Barbara, God bless you so much. Kiss Smooth, thank you, God bless you. Enti, yanko, niyan for your next video. Namontra ho, non ken kwasi asem se nkyerem wa, namontra ho da bia. Na yen, mi ametia die. Menemu mienu die, ye be koso se ya, mo sa ni ngofo die menemu. Ye be chia yam se ya, ye be kyerem se, yes. Matena ehoro ma, mo ye funtaban, mo sesa musuban. Nyesa na eto aba